parinta pamanatsu ing amano ning Ginoo yang kayantabe tamo. Ibusni ta nalangeni ring kaya katamong Biblia at niyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello, maya pagat panapon po, karing kaya katamong talapakiramdam at makanyan muna po karing kaya katamong viewers king Facebook ne po. At especially po yung aldong iti uling pag-celebrate tayo ing kaduang banwan na po ning programang Usapang Biblia. So this is our anniversary episode ne po. Ini po ing programa ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Anong nuka rin makapakiramdam tamo tungkol king amano na ning Ginoo at talakayan pisabyan ding may aliwang topic o tema king pamagaral tungkol king Biblia. Yapin po ini ing Usapang Biblia. Welcome po king kakatamong programa at yako po among Jess Layog, kaya ko po rin kanakong co-host ne po, i-Brother Boyet Mamukod at saka i-Brother Charles Kiason. At tabayin niyo kaya po kilob ning meto nga oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Maya pagat panapon po at happy second anniversary po kareng alangsawang tataluki king programang Usapang Biblia. Kani pong kekatamong radyo ning Archdiocese 91.9 Bright FM. At miyabe-yabe tamo po kaniting kagat panapunan, ban kanita po, pasalamat king Diyos king adwang banwang pamigunam at pamagaral po king amano ning Ginoo. Charles po ini. Maya pa oras po kaya kayo at masaya kaya po ngeni at yung kaya ngeni mag-celebrate tamo pong kaduwang banwana ning Usapang Biblia nemong ne. So Yes. may ni maragul kapasalamatan kareng kaya kaming avid listeners and viewers po ne. Dakal pong dakala salamat kay nga lang sawang pamagsubaybayo at pamanantabi kening programa ning Usapang Biblia. Yes, so good afternoon Brother Charles and Brother Boyet. Good afternoon, afternoon po. Good afternoon. So, actually, yung August 6, ne? Yes, opo. Karinta mo talaga mag-start 2 years ago, ne? And that was the August Feast of Transfiguration. At yan po, ne? Yung kakatamong anniversary episode, ining kakatamong talakayan, yaning kagat panapunan. Okay? So, ngani mag-celebrate po namang fiesta, ne? King Santa Clara. Oh, hello po karing Madre po King Santa Clara, ne? So, Sor Lisa, po pa rin kayabena. At makanyon mo naman na fiesta namang Santa Filomena ngayon. Yes, king Guaguan. Gagwagwan. Actually, kaya kami, Ay, kaya- aming patrumi ka rin, Santa Filomena, kaya kaming baryo, ne? And of course, birthday na naman Apon John Yes, Bartolome. Bartolome. Among, happy birthday. At tapanga bagya po basan taya ing metong at chapter, ibat po king banal a kasulatan, at atsyuta pa mo rin po king ebanghelyo na pong San Lucas, asukat tamo pong pakiramdaman, at keni pong kaduwang dake ning kaya katamong programa, at yung tamo pong masanting apisabyan for this anniversary episode, at syempre po, makaugne pa mo rin king kaya katamo pong pamagaral king Biblia. Alright, so kay bat tayo pong pekiramdaman ning metong nga chapter, ibat po king makatuto ka libro, ibat king banal a kasulatan, naman tayo po iti at pigo naman king kaya kayo pong lugar, nung nuka rin kayo man po ngeni king bale, king opisina o king dalan ne po, at kabang at yuko po king saken at magbiyahi, kay bat atin ke pong kutang makabasi king mebasang kapitulo at siyempre, agkatanda kayo pong makiabe, makibat kareti. Malyari kayo pong mag-text kay kami, kareng kay katamong text line numbers, kempong Globe 0915-954-1303, ken naman pong Smart 0918-351-8282, at ken pong Sun Cellular 0942-357-4268. Pwede kayo rin pong mag-share, karing kayo pong greetings, comments o mensahe nung ating kayo pong buring ikutang o topic aburiyo pong apisabyan tamo kaugnening Biblia, karen pong numerong are na binanggit na pong among, at makanyan mo naman po maka-live ke po kaniting kaorasan king Facebook. Malyari kayo pong manalbe online, akit ya po ing live video king page tamo, inya paki-like, i-follow at i-share ya po ing Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM Facebook page. At
Kareng manalbe na po ngening kaorasan paki-share ye po ing Facebook live stream. Bandara kaltamo po kening kaya katamong programa. At keni pong page tamo, akit syula naman po kending kaya katamong mga labasang episodes. Pakibanggit yun na yarin po ing kaya kayong parokyang kabibilangan. Ban kanita po adinan taya namang maya pa oras ing kaya kayo pong .com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Arkidiocese tamo. Malyari nyo pong ipadala kapamila tanda po ring donation platforms. Aakit so pong maka-flash karing screen. Kareng manalbe po via online. At makabili lang naman po king description ning live video. Karetan naman pong makiramdam king radyo. Damdaman nyo po karing plugs tamo din kaya katamong donation platforms. Dakal pong dakala salamat at ipamalita taya po karing aliwa pang tao ay atin tamo pong radyo at atin pong usapang Biblia ama kasawop king kaya katamong biye kasal pantayanan. Ban kanita po lalo lapang dakal din kaya katamong kakaluguran. Alright, so tuloy-tuloy na Brother Charles and Brother Boyet, ne? At ngani po, isadyain na po yung kaya kayong sarili man, pagramdaman tayo po ing mabasang kapitulo this afternoon ne po. Ibat po king chapter 10 ning Ebanghelyo ng San Lucas. At nung atin ko pong Biblia, king kaya kayong pibale-bale, aba, kwanan nyo no po ne po, at ibuklat tala, manlapas ko pong makataluki king kaya katamong pamamasa. Pagkaramdaman tayo po ngani ing chapter 10 ning Ebanghelyo ng San Lucas. Lucas Kapitulo 10. Kay bat nanita, memili ang 72 katawing Gino. At tinubod na lang tidwa-tidwa, banmunta na lang mumuna kaya king balang lugal apuntalana. Sinabi na karela, Dakaling palutan, o neng di taklamo ding magobra. Ipanalain nyo king makibandi king palutan, king paralayang dakal at talapagobra, barang tipunan ning pupul na. Lumakad na kayo, tutubod na kayo ang timong tupa, libutad na ring asong gubat. Kaya kayo magdalang pitaka, o supot magpalimus, o sandalyas, at kayo tutok ng kabang dalan. Kapilan man luob kayo king meto nga bale, sabyan yu pamo, kapayapan king bale iti. Nung payapaing makatuknang ka rin, manatili kaya ing kapayapan. Nung alineman, ibawi yu ing binye yung kagalangan kayo. Manatili kayo king bale at tanggap ke kayo. Maang kayo at minum king nanumang yapagda ke kayo. Ulinging magobra, sukat yang mibayaranan, kayo lilipat tuknangan. Nung munta kayo king isano mang balen at tanggapan da kayo, maang kayo king yapagda ke kayo. Pakayapan nyo lading masakit ka rin, at sabyan nyo karela, ing kayarianing Diyos malapit niya ke kayo. Nung munta kayo king isano mang balen at kayo tanggapan, huwal kayo karing dalan at sabyan nyo, agyang ingalikabok ning balenyo, amipakat karing bitismi, ipagpagmingan timong tutul ke kayo. O neng tandanan nyo iti, ing kayarianing Diyos malapit niya ke kayo. Sasabyan ko ke kayo, kinging Sodoma tanggap yang maya na parusa, king aldoning pamanukum, kesa king balena ita. Makalunos ka, Corazin. Makalunos ka naman, Bethsaida. Nung ding milagro merapat libutad yu, merapat lakarin, Tiro at Sidon. Malwat na lasanang makasulod di malan na magaspang, ning tao ka rin at makalukluk king abu, ang timong tandaning karelang pamanisi. Lalong maraguling parusang dugpake kayo, king aldoning pamanukum, kesa ka ring tao ning Tiro at Sidon. At ika naman, Capernaum, buri mong itas ang gabanwaing sarili mo, misaldak ka ang gaking kalalalaman na ning impyerno. nga nang Jesus karing alagad na. Ing ninumang makirandam ke kayo, makirandam niya kanako. Ing ninumang tanggi ke kayo, tatanggihan ako. At ing ninumang tanggi kanako, tatanggihan itang mitubod kanako. Migbalik lang masaya ding 72. Ngarang sinabi, Gino, memintula kaya kami pati ding demonyo, uli na ning lagyo mo. Nga nang Jesus karela, Ikit kay Satanas ang timong kilda pamenak bagibat banwa. Makirandam kayo. Dininanda kayong kayo payandamo sa karingubingan at alakdan, at may git kong upayaning kalaban,
at alang nanumang makapanasakit kaya kayo. O nenge kayo magsayangin ning mamintula kaya kayo ding marawak espiritu. Nune tumula kayo, uling makasulat lading lagyuyo karin banyo. King oras mo ring ita, kitmuan niya Jesus king tula uli na ning banal a espiritu at sinabi na, Igpa, ginuna ning banyo at yato. Pasalamatan da ka, uling pepabalo mo la karing megaral ding bagay sa likot mo karing biyasat megaral. O Igpa, iti dapat mo uli na ning tula mo at kaburian. Binyen ang igpa ko kanako ing sablang bagay. Alam metong mang makibalo nung ninoy ng anak, subali mo ing igpa. At alam metong mang makibalo king igpa, subali mo ing anak, at detang buri ng pabaluan ning anak. kanita belik da na lang Jesus ding alagad, at sinabi ng lihim karela, Kapalad na ring taong manakit kingakakityo. Nakalang propeta at ari ding bisang manakit kingakakityo. Manangera ikit at bisang damdam king darandaman yu o nangera dimdam. linapit siya ing meto nga talaturuning kautusan, paning panyubukan ni Jesus. Nga nang mengutang, Mestro, naning sukat kundaptan bakong tanggapan ning biye alananga. pekibat ng Jesus, Nanuwaring makasulat king kautusan. Nano'y nga intindihan mo kareti. mekibat ya, Sukat meng luguran ning ginungke kang Dios, king mabilog mong puso, at king mabilog mong kaladwa, at king mabilog mong sikanan, at king mabilog mong kaisipan, at sukat meng luguran ning kalupa mong tao, anti mo ing kikang sarili. nga ng Jesus, Gusto yung pakibat mo. Daptan mo iti at mieka. o neng burina ning talaturuning kautusan, ing ipakit na king makamatulid siya. Inya nga na pang kinutang kang Jesus, Ninuwari ing kalupa kong tao, nga nang mekibat Jesus, At ing meto nga taong ibat Jerusalem. Papunta Jericho. Sebat ang dering tulisan at kinwaring imalan na susulod na. Pemalupalure at likwandeng alos metena. Mi paintagon daralan yung meto nga pari king lugalayta. Inyang ikit ne, linipat siya kasumangid na ning dalan. Makanyan mo naman, miras siya karining meto nga labita. At ikit na yung biktimada ring tulisan. Linipat niya naman king kasumangid na ning dalan. Dinalan niya naman karining meto nga Samaritanong maglakbe. Ikit niya mo naman at melono siya. Lepitane at tigtuga na lang laro at alak ding sugat na at saka nala tinali. Kay bat sekene king asnuna at denane king balepi paglayunanan at sinesene ka rin. Kabukasan, kinangway nga duwang salaping pilak king bulsana at binye na laking mamahala king pipaglayunanan. Nga na, sesenme at nung magkano man ing maging kulang, bayaran ko pa magbalik ko. Ninong yan iking pamalak mo at iti emilako kayo. King mga pilang viewers na po, king programang Usapang Biblia. At syempre, Brother Charles ang po, Brother Boyet, nakayabi ako Ken.